njega to posebno motiviše i on će praktično dati neki uvod, a poslije će se cijela priča razvijati ovako kroz vaše razgovore da vi pitate šta je ovo, šta je ono. Tako je barem naviku. Znači, eto kao osveženje i jedan odmor za dr. Deretića će biti sljedeći nedjelj, znači gospodin Ivan Pristanović, tako da možete obavestiti i one koji trenutno nisu tu. Za one koji su prvi put ovdje, da kažem, da se sva ova predavanja snimaju i da ih možete narezati. Tu su momci koji narezuju, tu je gospodin Borko Kovačić, od skoro otac jednog dvojajčanog deteta. Čestitam mu na tome. Pa treba, pazite, prema statističkim podacima iz izvršnog veća u Vojvodini imate 150.000 više ženskih osoba uzrasta od 18 do 35 godina nego muškaraca. Mislim da je kritično stanje, znači ovakvih nam treba povoljko. Ja na nesreću imam dve ćerke, da na nesreću... Ali treba nam momaka, da se neke dame ne naljute, ja obožavam moje ćerke, ali barem da je bio da si im bilo lepo. Treba nam sad radi kolike djavnike što reći gospodin Ilija. Ej, ovo sam prevadio. Dobro. Znači, sve se snima, možete narezati, kažem, kod gospodina Borka Kovačića. Ne znam da li je gospodin Ivan Nunović dobio novi računar. Nije. Znači, moramo ići da radimo po vinogradima, da od honorara kupimo računar. Dobro. Kad su to momci koji meni pomažu ovako kad idemo da sadimo, projektujemo, radimo, izuzetni su. Tu je i gospodin Ljubiša, tako beše, Siniša Perotić, da navezujete, imate materijala. Evo ga, i on je tu, znači njemu možete dati DVD da navezuje. Trenutno je tu gospodin Neda Isakov koji snima, inače tu budu i momci iz Police Radojević, ali sad ih nema, koliko vidim. Zapalenje vilice. Jel te? Dobro, obradato. Zahvalili se studentima Ođanskog Norskog smjera što su i ovaj put pomogli na plakatiranju. Lepo su oblepili grad. Jednom su me zvali neki ekolozi, pa su me naribali kao ja sam za veliku prirodu i trudim se za borim se za očuvanje čovjeka okoline, kaže, lepili ste, kaže, po telefonskim govornicama. Nemoj da mi lepite po telefonskim govornicama, da se ekolozi ne bi ljutili. Zahvaljujem se i gospodinu Saši Nikoliću iz Beograda koji je ovdje prisutan sa nama, što nam je pomogao da uradimo plakate u posljednjih 6-7 predavanja. Od srca sam mu zahvalan, to i kao jedan znak zahvalnosti sam mu dao i jedan broj knjiga koje su praktično neki rezultat ovog našeg delovanja. Nešto bih vam predložio. Do sada smo mi zadavali teme. Ali eto, da uvedemo jednu novinu, volio bi da dok budemo kasnije raspravili po onome što bude gospodin Deretić izlagao, da se dogodimo da li vas nešto interesuje, pa ako vas interesuje da jednostavno vidimo ko bi mogao da pripremi neku temu koja vam je interesantna, da li će to biti gospodin Deretić, da li će to biti gospodin Petrović, da li će to biti Slobodan Filipović, koga također planiramo, jer on je pri kraju svog rečnika, arijsko-srpskog rečnika, već smo mu previše dali slobodnog vremena, razumite? I kad odaberemo temu, onda da damo im zadatak da je pripremimo. Malo za promjenu da vidimo šta vas interesuje. Ako se ne ljutite, da vi razmišljate šta bi to moglo da bude i da više ne duljim, kako kažu neki koji su uzeli, da, evo imam još nešto ovdje. Znači, gospodin Saša Nikolić mi je, ili nam je obezbedio CD sa snimcima gospodina Jovana Memedovića, još jednu emisiju predavanju, pa ćemo probati da napravimo jedan kolaž za jedno sljedećih predavanja, pa da pogledamo kako on našao, znači, potomke Srba, Tadžikistan i tako dalje, u Aziji. Interesantno će biti, mnogi nisu to gledali. Molim? Na Pamiru. Da, u Pamiru jeste. Napravit ćemo jedan kolaž, neko će misleći ubaciti, ja ću to moje unuke zamoliti da izvedu i onda
prilike nekih 20 minuta da pogledamo, imamo to ozvučenje, ćemo staviti mikrofon tamo, pustiti sliku i da to zajednički pogledamo, pa možemo poslije toga da porazgovaramo, a vodit ćemo i pregovore sa gospodinom Nedovićem da dođe ovde pa da nam nešto ispriča, nešto što možda ne sme na televiziji, da bi se čuo radno mesto, da nam ispriča o tome šta je se video tamo vezano za ostatke pohoda naših velikih vojskovođa, Mina Belovu, Seba Makeridovog, Aleksandra ili Lesandra III. Karanovića. No, od mene toliko vi razmišljate, a sada bi dao reč gospodinu Jovanu Deretiću, kao što sam više puta napominjao, skromnom, a velikom čoveku, obnovitelju Srpske istorijske škole. Izvolite. Dobro večer, dame i gospodo. Zahvaljujem se kolegi Ivanu na lepim rečima. Jest da sam ja čovjek koji je malo nabrojao godina, ali se još uvijek ne dam. Još uvijek se osjećam mlad i računam da bi još uvijek mogu da prevarim neku mlađu. Nekad dok drugi broje godine, a ja sam odlučio da brojim pobjede i hvala Bogu ima ih. Pa to drži. Večeras govorit ćemo o jednoj slavnoj dinastiji koja je vama dosta poznata, to je dinastija Nemanjića. A ranije dinastije su vam manje bile poznate, jer kod nas je bilo tako od Berlinskog kongresa da se o drugima ne govori, ali su propuštali malo Nemanjiće iz dva razloga, možda i tri. Prvo, što je to dinastija koja je ostala sveža u pamćenju srpskog naroda, što je bila bliža vremenski nama, i što je to dinastija bila graditelja koji su izgradili ogromne crkve, drvetne crkve i manastire, i to se ne može sakriti. Treći razlog je najvjerovatniji taj što su oni malo popuštali više Nemanjića od ostali, zato što pod Nemanjićima zapadna granica Srbije je bila manja nego pod ranijom dinastijom Ostrivojevića. Ona je išla najdalje na zapad pod Nemanjićima do Zrmanje, do Krke, do Zrmanje, dok su Ostrivojevići imali granicu Srbije na Soči. Pa je i to bio jedan od razloga što su nekako više propuštali da se nešto sazna o Nemanjićima. Ali sakrili su njihovo poreklo. I paradoksalno, dinastija se zove po Nemanji, Nemanjićka, a kako da nazovemo one pre Nemanje? Znači da ih nazovemo unazad, po jednome nasledniku, a ne po pretku. Naziv nije tačan, ali nisu oni od nas krili džabe. Šta je to? Ovo je predak dinastije Nemanjića, imperator Likinius. I možda je bilo najpravilnije i nazvati Likinijev dinastija. Ali eto, to su nekako sklonili. Likinije je bio savremenik cara Konstantina, njegov zet, oženjen Konstantinovom sestrom. Bio je njegov saveznik i oni su bili carevi oba dva jedno vreme, i onda su došli u sukob baš po pitanju hrišćanstva i hrišćanske crkve. Konstantin je pobedio, Likin je ubijen i jedan njegov sin. Drugi Likinjev sin je pobegao u Hum, to je današnja Hercegovina, na staro pradedovsko imanje Likina u Popovom polju ispod Trebinja. Odatle su bili porekli. Likin je imao svoju prestolnicu u Sirmijumu, to je Sremska Mitrovica, i on je dao Beogradu ime Beograd Belom gradu. Likin mu je dao to ime. Mi o njegovim potomcima sve do jednog sveštenika znamo malo,
Zna se da su oni bili sveštenička porodica od oca na sina i to je potrajalo jedan dugački period vremena.